The first book I'm making a video about is You Are a Badass. First things first, let me say I love you to the moon and back. My mic arrived today, but it doesn't connect to my phone. Still, I decided not to let that hold me back. I recorded the video without a mic, and I hope the quality is still badass enough. Hi there, book lovers. Welcome to my very first video. I'm Atafa Ghorbani. This channel is all about dipping into books that make us move, shake, think, and learn English. Today, we're starting with a book that's close to my heart. That's You Are a Badass. Badass. Badass is a slang word. You can use it in a casual conversation when you have a conversation with a friend because it's very informal. It means someone who is fearless, tough, and uncompromising. In Persian, باور کن باحالی. The title captures a confident and bold vibe. The subtitle, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life. چطور از شک کردن به خودت دست برداری و زندگیت رو متحول کنی. The subtitle sets the tone. This book is all about building self-confidence and living boldly. Boldly means fearlessly, bravely. Why You Are a Badass is a must read. Boosting self-confidence. This book helps you ditch your limiting beliefs. Get rid of your limiting beliefs and own your greatness. Own your strengths. Own means believe. Get. Own your greatness like the badass you are. Like the badass you are means with confidence. So this book helps you believe your strengths, talents, and worth with confidence. And there are several Persian translations of this book available. The title that I can remember, تو کله خری پیش برو موفق شی. And the sentence that I can remember from this book is, you are the only you there is and ever will be. تو تنها نسخه موجود از خودتی. قبل از این مثل تو نبوده، بعد از اینم نخواهد بود. Yeah. So you are unique. And the other thing about this book is Jen Sincerio's writing style. Jen Sincerio is the writer. Her writing style is hilarious, raw, and totally relatable. When you are reading this book, you find yourself nodding along, thinking, that's how I feel, because it's full of real life experience. It has a conversational tone. It feels like a friend is chatting with you. For example, it says, there is nothing as unstoppable as a train, as a freight train full of فاکیه. فاکیه is a slang term. Means آره بابا، یعنی هیچ چیزی جلودارت نیست وقتی پر از انرژی و فکرهای مثبت باشی. You're full of فاکیه. یعنی همش میگه آره بابا میشه این میشه اون میشه. So, as I said, it feels like
your boldest friend giving you a pep talk, a motivational speech, an uplifting talk. And she uses simple and everyday words and expressions that most people use in daily life. So the language is simple. And also, you can see humor and playfulness. You can see light moments and jokes in this book that readers can connect with. And also emotional honesty. She shares feelings, personal experience in genuine way. Genuine means honest, in an honest path. And the other thing is action-oriented advice. It says deciding is jumping in all the way and doing whatever it takes. So it's not just a theory. It's not just reading and thinking. It helps you find real steps to kick ass in life. Kick ass means take action. For example, on page 144, you are asked to write your story, some negative beliefs. For example, I'm not good at sticking to my goal. And then you have to flip the script, rewrite to say a positive belief. For example, I'm reaching to stay focused and I've already come along the way. I'm in the middle of the way. I can focus to reach my goals. Okay. Because I'm working on it. And also it can transform your money mindset. Yes, it helps you shift. It helps you change your scarcity mindset. Scarcity means فقدان، کمبود. یعنی اون دیدگاه اینکه نمیشه، این کمه، مثلا من روزیمون کمه، ما روزی نداریم، ما پول به دست نمیاریم زیاد. It's scarcity mindset. And so it can help you shift your scarcity mindset into one of abundance. Abundance means فراوانی. If you read this book, you can get what I'm talking about it. And this book says your beliefs hold the key to financial success. When you have a kind of positive mindset, so you can earn more money. And the other thing about this book is that it's good for every level. Whether you are just starting your personal growth journey or deep into it, it meets where you are and help you move forward. It says, you are a badass. You were one when you came screaming onto this planet, and you are one now. It means since birth, we've had the fire. We know how to hold our life
handle our life and overcome challenges and obstacles in our real life with grace and guts. Fearlessly, boldly, bravely. So here's the deal. Pick one idea from this book that truly speaks to you and start there. Don't change everything at once, one shift at a time. Be patient, take action, and give it time to work. In this way, you can discover your inner badass. And keep watching because I want to share the most frequent words from this book later in this video. And also I'll teach you some slangs from this book. Are you ready to learn some words from You Are a Badass? Let's dive in. Okay. You are a badass is your wake-up call. Your wake-up call means زنگ هشداریه. To stop doubting. To do something. و اینکه کاری رو انجام بدی. To stop doubting. از شک کردن دست برداری. And start thriving. و شروع کنی به شکوفا کردن زندگی. Thriving. Doubting. بعد از start و stop اگر فعلی میاد ing میگیره. So try to remember the sentence. تو یه آدم خفن هستی. You are a badass. زنگ بیدار باشیه. Is a wake up call. برای اینکه شک رو کنار بذاری. To stop doubting. و با قدرت زندگیت رو شکوفا کنی. And start thriving. پس توی فارسی ممکنه ما یه چیزایی بگیم که مفهوم اون جمله رو بگیم. واسه همینه که من پیشنهاد میدم که حتما یه ترجمه خوب از این کتابایی که میگم رو پیدا کنید، بخونید تا ببینید که یک فارسی زبان چطور میتونه بگه. چون اون کسایی که زبان یاد میگیرن یا بیشتر معلمای تمرکزشون روی اینه که این کلمه توی انگلیسی چجوری استفاده میشه. یعنی توی ذهنشون اصلا دیگه عادت میکنن به انگلیسی فکر کردن و وقتی میخوان اون انگلیسی رو فارسی کنن خیلی براشون سخته. وقتی توی ترجمه یک کتاب بخونی به تدریج دایره لغت فارسی هم میره بالا که خب برای اینکه این کلمه تو انگلیسی رو بگم میتونم از این کلمات یا جملات هم استفاده کنم. گاهی اوقات یک کلمه رو ما مجبوریم یه جمله بکنیم. مثلا با قدرت زندگیت رو شکوفا کنی. اونجا دو تا کلمه بود. Start thriving. خود همین thriving با قدرت شکوفا کردن چیزی رو، حالا زندگی رو برای اینکه مفهوم توی فارسی حتما ذکر میکنیم مفعولش رو دیگه. And the word badass. A bold, confident, powerful person. So tell me, اون دختر خیلی خفنه تو 23 سالگی شرکتش رو راه انداخت. She's a badass. She started her own company at 23. یا اینکه she's such a badass. یعنی یه جورایی خفنه. She started her own company. That's my own, her own, مال خودش، مال من. At 23. Jen Sincero reminds you, بهت یادآوری میکنه that you're already a badass. پس بعد از reminds you میتونیم بگیم که چه چیزی رو that you're already a badass. این یک عبارت دیگه that you're already a badass. کل این عبارت نقش مفعول رو گرفته برای reminds you. یادآوری میکنه به تو چه چیزی را that you're already a badass. که همین الانش هم خفنی. مثلا reminds me that I'm already a badass. بهم یادآوری کن که الانش هم خفنم.
It reminds me that I'm powerful, I'm bold, and capable of greatness. Greatness یعنی عظمت. So try to remember. جنس رو به تو یادآوری میکنه. Reminds you چه چیزی رو؟ That you're already a badass. جسور، bold، قدرتمند، powerful و توانمند برای رسیدن به عظمت. عظمت greatness، توانمند capable of. پس capable of اسمه وصل شده به اسم بعدش capable of greatness. You are bold, powerful and capable of greatness. The universe is always supporting you. Is always supporting یعنی در حال داره این کار انجام میده. مثلا میگه I'm watching TV دارم تلویزیون نگاه میکنم. پس the universe is supporting you. داره حمایتت میکنه. Is always همیشه. وقتی که frequently adverbs دارم بعد از افعال to be میتونم بذارم. The universe is always supporting you. But you need to raise your frequency. Raise یعنی بالا ببری. مثلا raise your hand and then speak. Raise حتما مفعول میخواد. Raise your frequency یعنی اون انرژی تو بالا ببری. اون فرکانس تو بالا ببری. Shift your mindset. Shift یعنی change. Your mindset, your beliefs, اون دیدگاه تو. To a bounce. To a bounce یعنی فراوانی. And begin to manifest. ما تو فارسی میگیم مانیفست بنویسیم. مانیفست یعنی یه چیزی که تو ذهنت، افکارت، هدفت. اینجا هم در واقع همون مفهوم رو میخواد برسونه به عنوان فعل. To manifest the life you deserve. برای اینکه تصور کنی، بسازی اون ذهنیت the life you deserve. اون زندگی که تو شایستشی. So the universe is always supporting you, but you need to raise your frequency. حتما نوع کلمه مهمه برای حرف زدن دیگه. باید یاد بگیری که خب frequency اسمه. Raise your frequency میتونه به عنوان مفعول raise استفاده بشه. Raise your frequency. Shift your mindset. تغییر دادن چیزی. دوباره اسم میخواد shift your mindset. To do to something. Shift something to something. To abundance. to فراوانی. And begin و شروع کردن. پس اون اولش گفته you need to raise your frequency. Shift your mindset to abundance and begin یعنی و این شروعی میشه and begin و شروع کنی یعنی you need to begin. در واقع اینجا اومده حذف به قرینه کرده دیگه نگفته you need to begin. ولی ما که داریم میشنویم این جمله رو میفهمیم که منظورش همینه. And begin to manifest the life you deserve. The life you deserve. شایستگیشو داری. So remember. جهان همیشه از تو حمایت میکنه. The universe is always supporting you. اما لازمه که فرکانس انرژی تو بالا ببری. But you need to raise your frequency. طرز فکرت رو به فراوانی تغییر بدی. Shift. You need to shift your mindset to abundance. و شروع کنی به خلق زندگی که لیاقتشو داری. یعنی به تو ذهنت بسازش دیگه. و شروع کنی به خلق and begin to you need to begin. You need to begin شروع کنی begin to manifest to create the life you deserve. The life you deserve. زندگی که the life you deserve. So manifest to create something with focus and belief. البته که یه معنی رو نباید برای یه کلمه بلد باشیم. باید سعی کنیم چند تا معنی رو یاد بگیریم. ولی اگر یه معنی هم بلد باشیم از اون مهمتر اینه که توی یه متن ببینیم
چه حدس بزنیم این میتونه چه معنی داشته باشه. مثلا توی این کتاب manifest، مثلا جمله‌ای که باش مواجه میشیم she manifested her dream house by visualizing it daily، تجسم کردنش به صورت روزانه. پس اینجا manifested یعنی تو ذهنش بسازه دیگه. She manifested her dream house by visualizing, by doing something، از طریق انجام دادن این کار. The next word is abundance, means a mindset of plenty, love, money and opportunity، یعنی ذهنیت فراوانی. میگیم ذهنیت رشد یعنی اینکه نباید دنبال استعداد باشیم، خودمون هرچی تلاش کنیم تو هر زمینه‌ای که علاقه داریم، قابلیت رشد کردن، پیشرفت کردن توی اون زمینه رو داریم. خب اینم میگه که abundance mindset، یعنی اینکه تو نگی من گنجش روزیم، اینکه نگی من آدمیم که هیچکی منو دوست نداره، اینکه نگی من آدمیم که شانس ندارم، ما بد شانسیم، ما اگه شانس داشتیم اسممون میذاشتن شانسی. اینا همه ذهنیت‌های scarcity، یعنی کم بوده. باید we need to shift our mindset to abundance. And when you focus on abundance, life gives you more. So when you focus on abundance, life gives you more. چون تو بیشتر میخوای پس بیشتر هم دریافت میکنی دیگه. It gives you more. The universe gives you more. And to move forward, you must face your fear. face یعنی مواجه شدن. ما تو فارسی میگیم روبرو شدن با، ولی تو انگلیسی ببینیم face your fear. با ترست روبرو بشی. face something. face your fear and take brave action. یعنی اقدامات جسورانه انجام بدی. شجاعانه. brave. take action یعنی عمل کردن. اقدام کردن. challenging the limiting beliefs that hold you back. hold you back یعنی تو رو هی برمیگردونه. پس اینجا باز دوباره حذف به قرینه است. face your fear and take brave action. بعد دوباره این بوده. and you must face challenging the limiting beliefs. نه این ساختار رو یه لحظه دقت کنید چون جمله اینطوری بوده. to move forward به سمت جلو حرکت کن. you must face your fear and take brave action. باید این کار رو بکنی، باید اقدام کنی. and you must take brave action که این به چالش بکشه، که این مواجه شدنه با ترست، که این اقدام کردنت به چالش بکشه. which challenge the limiting beliefs، اون ذهنیت، اون باورهای محدود کننده است رو. پس اینجا در واقع حذفیات صورت گرفته. جمله اصلیمون این بوده. You must face your fear and take brave action which challenge the limiting beliefs، که به چالش میکشه باورهای محدود کننده رو. that hold you back، این that hold you back اضافه توضیح برای همین limiting beliefs که تو رو عقب نگه میداره. hold you back. especially، تلفظ این رو خیلی بچه ها اشتباه میگن، especially نیست، دیکتش اینه ولی especially shelly، اصلا شوا سخته. shelly especially those hidden deep in your subconscious، به ویژه اونایی که خیلی به طور عمیق توی زمین ناخودآگاهت پنهانن. those which are hidden، دوباره اینجا which are hidden حذف شده. especially those which are hidden. وقتی که ضمیر موصولی نقش فاعل داره، فعلش مجهوله یا فعلش حال ساده است، میتونیم حذفش کنیم. حالا اگه حال ساده باشه حذف شده، قسمت بالا رو نگاه کن. which challenge، which که ضمیر موصولی بوده نقش فاعل داشته حذف شده، فعل هم اینجا گرفته. و قسمت بعدی those which are hidden، فعل ضمیر موصولیم که نقش فاعل داشته مجهول بوده، which are حذف شده، قسمت سوم مونده. پس میشه especially those hidden deep به صورت عمیقاً
in your subconscious. برای اینکه به جلو حرکت کنی to یعنی in order to do something، برای اینکه کاری رو بکنی. To move forward باید با ترس‌هات روبرو بشی. You must. این must که میگیم یعنی این چیزیه که از درون برای خودمون داریم میذاریم دیگه، قانونیه که از درون برای خودمون میذاریم. You must face your fear و با شجاعت اقدام کنی and take brave actions. حالا اگه ما اینو اول فارسیشو میدیدیم مثلا میگفتیم take action bravely boldly، ولی میبینیم که یه جور دیگه هم میشه گفتش. باورهای محدود کننده ای رو به چالش بکشید. میبینی جمله اصلا تو فارسی انگار یه جور دیگه شد که حالا اگه ما بخوایم به انگلیسیش فکر کنیم میگه که به چالش میکشه which challenge the limiting beliefs that hold you back. باورهای محدود کننده ای که به چالش باورهای محدود کننده ای رو به چالش بکشی که جلوی پیشرفتت رو میگیرن. اینجوری ترجمه شد تو فارسی که فارسی زبان بهتر باشه ارتباط بگیره. به ویژه اونایی که در اعماق ذهن ناخودآگاهت پنهان شدن. Especially those hidden deep in your subconscious. پس این کلمه هم جالبه subconscious. میبینی اون ایه برعکس ما بهش میگیم شعا نه آ نه ا. وقتی بین دو تا حرف بی صدا میاد اصلا تلفظش هم نکنی ناخودآگاه یه حالت کسره میگیم شس. Subconscious. The part of your mind that acts without awareness. بدون اینکه متوجهش بشی. Okay. So we can say meditation helps you reprogram. دوباره برنامه ریزی کنی. Reprogram your subconscious mind. Meditation helps you reprogram your subconscious mind. یکی از اون action oriented advice هایی که توی این کتاب شده بود این بود که حتما meditation انجام بدید. Because meditation helps you reprogram your subconscious mind. You can shift your mindset to abundance by meditating. Through practices like self-love, visualization, and intentional decision-making, you'll start living with confidence, purpose, and freedom. Through یعنی از طریق انجام این کارا. Through practices از طریق تمرین های like self-love مثل عشق به خود. یعنی آخر هر چپتر شما یه جمله داری که داره بهت میگه که خودتو باید دوست داشته باشی، باید عاشق خودت باشی. مثلا من الان این همینجوری رندوم love yourself unless you have a better idea یا love yourself you deserve it یا همینجوری من دارم رندوم انتخاب I select randomly. در پایان همه چپترها هستم. Love yourself and you will be a badass. Love yourself. You can do anything. Love yourself and the mother shall. So just let me read the words. Sometimes you need a background to understand the meaning of the word. And here is a kind of word, mother load. So maybe mother load here means برکت، نعمت. And the mother load نمیتونیم بگیم مادر گنج دیگه، میگیم نعمت و برکت. Shall bestow her magic upon you.
بیستو یعنی ارزانی خواهد داشت. انگار مثلا ما یه آیه قرآن میخونیم، انگار اینم یه همچین چیزی باشه از انجیلی جایی، انگار بعدش باید بگیم آمین. And the mother Lord shall bestow her magic upon you. عاشق خودت باش و اون نعمت و فراوانی بر سرت خواهد ریخت. یا her magic upon you یعنی مادر گنج به تو ارزانی خواهد داشت جادویش را. Bestow her magic upon you. So, as I said, yes, you need to practice you need to uh, have some practices like self-love. عاشق خودت باشی. Visualization. Visualization means تجسم ذهنی. And intentional decision making. Intention یعنی نیت. حالا اینجا حالت صفت گرفته. Intentional یعنی آگاهانه دیگه. به عمد. Intentional decision making. تصمیمات آگاهانه. You'll start living with confidence, purpose and freedom. دیگه کم کم با اعتماد به نفس و هدفمند و آزاد زندگی خواهی کرد. اینم با حال ساختارش. اول اینکه وقتی میخوای در مورد آینده پیش بینی کنی میتونی از will استفاده کنی. You will. تو اینجوری خواهد شد. You will start living with confidence. یعنی این پیش بینیه در مورد آینده. یعنی تو اینجوری برات میشه. So try to remember the words. از طریق تمرین‌های عشق به خود، تجسم ذهنی و تصمیم گیری آگاهانه through practices like self-love, visualization, intentional decision making می‌بینیم مثل یک کلمه است ها با یه توی فارسی ما میگیم یه خط کوچیک، توی انگلیسی هایفن با یه هایفن به هم وصل شده یک کلمه است decision making. شروع می‌کنی به زندگی کردن با اعتماد به نفس و هدفمند و آزاد. You'll start living. بعد از start فعل داینجی میگیره دیگه. You'll start living with confidence, purpose and freedom. Purpose means هدف. بعد از حرف اضافه من اسم میخوام که بشه مفعول حرف اضافه. پس confidence, purpose, freedom همه اینا اسمن. Okay, here are 5 slang style expressions from You Are a Badass by Jen Sincero. Okay, are you ready? Let's start with slang style expressions. Kick ass. توی درس من گفتم kick ass یعنی take action. گفتم حالا بر اساس کانتکست حتی می‌تونیم مفاهیم مختلفی بگیم دیگه. Means do something extremely well. To be powerful, impressive. جمله رویاتون میاد گفتم this book helps you find real steps to take to kick ass in life. Kick ass in life means take action, means do something extremely well, be powerful, be impressive in real life. بهتره کدی محشر باشی. And this sentence comes from the book. In order to kick ass, you must first lift up your foot. اگه بخوای بدرخشی باید قدم برداری. You must first lift up your foot. Fuck yeah. Do you remember? Freight train full of fuck yeah? Yes, extreme excitement, unstoppable energy, full commitment, فوق‌العاده، عالی، آره بابا. There is nothing as unstoppable as a freight train full of fuck yeah. حالا این
ترجمه کلمه به کلمه چه؟ هیچ چیزی به اندازه قطار پر از آر دیگه توقف ناپذیر نیست. ولی ما تو فارسی میگیم که هیچ چیزی جلودارت نیست اگر پر از انرژی باشی، پر از امید باشی. And the next one, wimp out, means جا زدن, to back down, give up, due to fear, به خاطر, because of fear or discomfort. حالا خسته میشی، میترسی، fear. due to بعدش باید جمله بیاد، بعدش باید اسم بیاد. fear and discomfort هر دوتاش اسمن. ناراحتی و ترس. So you need to have a 10-tone gorilla of desire behind your decision. باز اینم باحال دیگه. A 10-tone gorilla of desire. یه انگیزه خیلی قوی. Behind your decision or else you'll wimp out. وگرنه wimp out the second things get hard. یعنی به محض سر دومین چیزی که سخت بشه، به محض سخت شدن شرایط جا میزنی. wimp out. You'll دوباره داره پیش بینی میکنی. You will do it. You will wimp out. The second things get hard. Big snooze. باز میگم اگه ترجمه کتابا رو بخونی بعضی از مفاهیم و مدل‌های بهتری برش میتونی پیدا کنی. مثلا اینجا میگه a metaphor یه استعاره است for your ego برای اون منیتت or inner resistance برای اون نیرویی که جلوتو میگیره از درون that keeps you stuck که گیرت بندازه. همون منم کردم منیت ما میگیم دیگه big snooze. حالا مقاومت درونی یا ایگویی که مانع رشده. big snooze. خواب بزرگم شاید بگم. حالا و ببینیم تو این حوزه، چون این حوزه میتونه روانشناسی باشه. The biggest snooze will do everything it can to stop you from changing and growing. Stop you from doing something, from changing and growing. Leap into the void. Leap into the void means to take a bold risk. یعنی خطر کنی، خطر شجاعانه without knowing the outcome. ریسک کردن بدون تضمین. Leap into the void. Leap into the void and get it. به دل ناشناخته ها بپر و بهش برس. Leap into the void and get it. That's all for today. Good job. If you enjoyed this video, hit subscribe. I share one book every week. And drop your thoughts in the comments. I will catch you in the next one. Now, go out there and live like a badass.